शास्त्रीय संगीत दिरा सेनामोस्या जिरन मया छ दुख सुगु खना जिगु नुगाहिला मिसा साहित्य दु तरे जो बच्चा बेक्वा कामको टप्पिङ हामी पनि छ मूर्ख गटाई दुने चाहिँ मयासा यानी ठीक जो जिया चौंडु संगीत हालमा सपी सुहा देमो संगीत मया सुटा देमो नेपा च्यानल सोया जना देवी सकल सोकुमी भाजु मेजु बिन्द धुनुगुलन छे जोजोलबा नाप लस्को स्याना जना जी सुशील शाही सिसा सोया जना दिगुदु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम अले ठुगु ज्याजो स जिमस नेपाल भाषा ख खेलकुद ख व थिथि मनोरञ्जन ने खेले थगु ना ज्यागा दि रुंगुपि थिथि व्यक्तित्व पि नाबंगु खलबला सिकपिन गु न्याने न्यवया जना गु ख थ्वेज वले थौया ठुगु ज्याजो स जिमस छम लोकौ वामा वरिष्ठ साहित्यकार रचनाकार नाप संगीत कमी पाजु जगमोहन वामी जुयात खलाबलाई नीति बनागुदो चास बेकाइता लस्कुसिया लस्कुस लुचित स्टुडियोले यो सुभात थौकने छुके व्यस्त जुया दिया छे थौकने जो जा जन अपो मरु तर लिन मला उठे जन मरु फुर्सत न मरु सुटे नहीं चिता छिन्यन दिला छेना बिटा दिला दिला दनियोला 3:30 पौने 4 दनियो हजुर सुटे नाप्ना अले उलियार ना 1 घण्टा ति जो छे छुछु यामा यार ना अले 5 बजे जिबले जि बजार बारेले उनी स्टार्ट हजुर 5 बजे उनी याना त्यो तोने 50-60 वर्ष दर्जी बजार भारी सुटे 60 वर्ष सुटे ये निथौ सुटे सुटे उनी याना त्यो दो अले सुटे बना न चाहिँ भजन तो नापला ये मस्टेटा ये क्वेश्चन सेना बियो खा सलन सा मस्टेटा न सेना इमदा अनु भजन दो श्री चन्द्र भैरव भजन नाउ अले वो भजन ने चाहिँ ठ्याक सोए दिमठापट्टि चाहिँ टोले खा अले निमसम चोना दिको भजन यायो दि ठ्याक खना खा अले उगे कोजी धामला धर्मनगरमी उही काबी एजुको चुना जटका जिता वो भजन पच्चा गेथे चुन के द सुए वे द माइपुटाल का जस वो मनु द मगाउ का मनु त मगाउ त का जी ठुके मनु त गाका बिल ललासले भजन लपटी च चजा धाइनी थन टोले दु भजन त ट्याबले अथि आमली गति मटी होला अले मटी वेसा जी विभिन्न मनोटेटा दे गोसा को या मस्टेटा सेन्यु जाना हजुर भजनले यक्को ठासा सेन हुनु जी हजुर थेजे सेन हुनु साथले सेन हुनु थनु चाबुले निठा सुठा सेन हुनु अले भजन सेना मस्त सला हजुर अपोइना मस्टेस ध्यान टिपी मस्त मिस मस्तका भजन खेले चाहिँ अपोइना हजुर अले मिस मस्त इमसा सेगला सेकला इमिते जिन गुली चार गुली यार गुली चिची रिपिन्टर न सेक बियो दो अले सेकला इमसा हाला हजुर बठान चुना हाली हाली देगा त्यसमा देला हाली चिकजरो फल्छ चिकजरो दुनिया थे तो फल्छ अन्त आगा त्यो अनलिपा वो मस्त पटी तरी दिया होला नापा चाहिँ दक्षिणी र स्वरप्रति चाहिँ तस्क ध्यान ते आला लिपा जुबले इमी पति ते तडिन जिया होला वया जगह खनी त्यो न इमता तालजी अले इमी गुली लेस जिया होला गुली बिया छोटा अले इमसा चाहिँ वो भजनी त अने स्कुल न उनी आ नपथे मखटा 6 बजे ने हे सूर्य जुला वो मस्तेटा नंबर मास्टर टे नंबर ये को है मा छिया मा दियो स्वार्थ दुजु विभिन्न स्वार्थ दे तर मस्तेटा 6 बजे ने हे सरला जी दिया 6 बजे ने हे उना आले छिम जागुले ने ओ 8-9 बजे चाहिँ अभिभावक त या बिया
देगे ना जुड़े ना नया तो ए यावलेला मस्त सबजन हे उनमाले जीव भजन या सबजन हे यी मलाई अवस्था प्याउला गुले मस्ते त सिनिबले चाहिँ गयो किसिमले छौ बाटा गर्ने चाहिँ जी चाहिँ जी सरगम आधार है हजुर इम्प्यान्डमा सरगम सेन अले चाहिँ स्वर परीक्षकला स्वर इम्टा ठीक या त अले मे इम्टा चाहिँ सेग बियो आधार कया इम्सा यक्न सेको मस्ता यक्न सेको झन्झन ची पिन झन्झने जुम छे छमदु चार डुब्ले चाहिँ चार डुब्ले वो चाहिँ हार्बिन थाना हालचल का चारो उमेरे हार्बिन थाना हालचल हना एकदम सुरेला जो एजिया मस्त त वह न खोबले मस्त जुम छेयु हालिपट्टि प्रभाव याना न मस्त स ये क्वेशन एकला हालस ठुलो ठिलो आन क्रमिक रूपमा इबी भजन यही कम जियाउ जोबले भजनले जी सूर्यनु खुरनेर दटा यने यनो अच्छामलीले ढाले अले पस्ने छम्नु कया तमल थाइबि कया अले पटी त बुढा त बुढी त दु जन्ने नि अले 20-25 जवान गुले 30 जवान दे गुले 15-20 जवान दे ए याना अले इमदा ये का हाला भजन न थामेना एतुन बोले जन्ने 1-1.5 घण्टा भाग 6 बजे सूर्य मियान 8 बजे सिरला शनिबार मिया ठौना चाहिँ जन्ने 7:45 सिरला अले पठी त घुम्ने चाहिँ ओ जंगर चले जीवले चुए न हालबेला पठी चाहिँ जिटा चाहिँ ईएनटी डाक्टर त्यसो अपो छ बलिएन हालबेला ताउ दुगा तर दासम द अगिना महल्ला मने शान्ति मरु त्यसको हालमा बिन्दा चाहिँ नि डाक्टरना सानो चाहिँ छ थयो मनियो शान्तिको लागि हालमा अवस्था ए जो अले एना हाल्यो अन हाल्नुका अले लिप हन चाहिँ जो जा अद्वैत संस्था थियो छोडो 52 वर्ष त खोलाइ नाट्यो ओके कोसा देख्छ अन चाहिँ सत्संग यामा आध्यात्मिक अले अन हुना पनि छ हुना अले जस्तै वो नकन छिसा तैदिला 50 वर्ष चाहिँ बज्रबारे उपटी छौ भजन खलले चाहिँ छिसा निरन्तर रूपमा अन बज्रबारीले वना अन्न भजन दु अन्न हालाजी तर ठन्ठे नित्य अट मौजूद लगी अनमिय पनि दु जिए सेनाते पनि मस्त न दु अन्न हाला जोबी बज्रबारीले न दु मिस मस्त जिन सेनाते पनि दु अले इमसना थामेना त न जी लेटा इमता त या जी आकन वे मफसा छिमसा थामेना त न जी लेटा दु छोसा यामा लाला सु छिमि वा जी सेना बि न त या दु इमिना जबले न सबुदो अले सबुदो इमिना लेटा वो याना त न दु तर जिउ चाहिँ सुठे चाहियो व छोला जिता नित सोटा प्रभाव परे जो छौ जंगला चाहियो दुला छौ चाहिँ अनु द्वैथा चाहिँ एकको प्रभावशाली चाहिँ बदरबारे माता दुला उयो न दहेदु अले छटा चाहिँ जिन्यास जुल लल्ला से जिता छु न छु शारीरिक व्यायाम थिएन जी देगा जी अले गुना त न दुनि जबले न नापथे चाहिँ तबलालो मुजु उमेर पटी त चिपला दियो जी ये सेबले तबला न थे जो चिपला दियो एना सा जी हरिस मताय जी ज्या त न वे कारण न छि ठाउन चाहिँ नि ठन्ठ्याङ्ग चाहिदिला मला जिता थाइ हो किसिमो व्यायामयो कारण ए न थखाइफो जिता थाइ हो कि कोठी तुटा चुइमाला कितमसो पासमा नि तुटानो मोचे नि पासन जुना मोचे नि पास जुना जुला झन पंगला थे अप्ठ्यारो थे एजिया मोचे नि थौ आछिकना तैदिला जिटा उखनु यो कुन छिकन सहयोग दिला जस्तै अथवे सभाले चाहिँ छिसा उफुन्तिनी छिगुप्ती एकल साँझ कार्यक्रम नाच गरे जुल उगैप्ती अनुभव बच कनादिसले तथे ध्यामल लल्ला से असीमित जिटा लेट आओ अनुभव दिए जो खंजुलानी जी अपारा तक बालका अपारा तोरण जी उल्मसी मनोटेसन सोवी उल्मसी मनोटेसन जिटा चाहिँ अथवा मान्यतेसन नान्याई
छुएडियो जी मखनाउगा जी मती नुगले तयोसिनी अफो जाजुडुगा जिडल उसाइडले जुया जुला छाडला छ छो स्वार्थ मरो अनि गाउँले टेउन वामी टेउन इमो स्वार्थ छुले ढल्ला छ जिन्यना 83 वर्ष दुम बुढा हावपट्टि जिमसँग युवक त्यसमा हालमाओ जिमसँग फुक्सेन यामाओ यामफु चाहिँ वा देउली चाहिँ एकल साथ याउटी हो थो कम जिमो इज्जत मकु वा देयो इज्जत ख जिमुवा इज्जत ख दगा यक्को युवक त ल्यामी ल्यासमी फुक्क इबिन नेबाट वो स्वेबला जुटा चाहिँ त्यसको लेटा होला अले जी थक सोया त्यसको चाहिँ कठुमसँग भव्य यही ठाउँ नि झन् जी भव्य देउला उइसिने न तर जुटा चाहिँ उले खुसी जुला जो उले लेटाला एकदम बाला जो सिम्मिहाल्यो सुरुवात चाहिँ घुब्लेन छ यहाँ दिया हाला यो को दन्डेर 83 वर्ष यो कम हो त्यामल लाला छ 83 वर्ष 10-12 वर्ष डुब्लेन हे जी हालो छिन नियनमा दिउ छ उठा जी बहु मन्टा 10-12 वर्ष डुब्ले मन्टा ऊ इले येले मुछम अब्दुल खान मुसलमान अब्दुल खान यो ओन पोसा टब हो अले वो पोसले जी उयो चुरो पोसले एक सो नु वो चाहिँ छटिन जिते द जा ठक छुरा यान डाल के जी यान भी अले वो छुरा लास जे छन्टा भजन सेन भी छचिठा वटन उयो छ डाल वो शास्त्रीय संगीत ल महा वो गजल ठुम्रे हालिमो अले जी गजल सुस्यो शास्त्रीय संगीत सुस्यो अनि चुन मस्योगा वो सेन्यो डाला काजुरगा सारीगम सेन जी हाला उबले चाहिँ जो मचबला बा मरो जिया जो आर्थिक स्थिति न कमजोरी नेउन कमजोरी द को कमजोरी के जी अले जिम्माइ ढासा वो हालियो पट्टि तस्को थाकु छ हाल मटे हावन मटे रहेको जिटा ढासा अन साल जी मानव महंग से हावनी मानव मसिक अले मानव छका निका सोई बेले माये ख्वाख्यु चंगते एनसा जी हाला चनि एना सेको वो अले उबले ए सेको जुला जिम्बा 10-12 वर्ष दुब्ले मन त जिन अले उबले यसमा यो सुरुवात चाहिँ उबले हिएन 10-12 वर्ष यो उमेरको सानो चाहिँ उबले चाहिँ सुरु जुरा मे सुरुवात न वो सारी कमिसन एसेन मे छफु निपुदेको वो मे नेपाली भजन सेना बिला यो जुन सारीगमै ओ न्याब्ले न थायो सारीगमै यादै अले वह जेका जो सेक्यो रेगा सारीगमै या 2-3 वर्ष तकले सारीगमै लगा हजुर अले वो बरु शास्त्रीय संगीत जिरा सेना मस्या जिडन मया जी उबले चाहिँ पछि ठ्याक्क मिहाली गजाउ यो ले टाले ते मेपसन ठीक हाली यो कति त दछु अले वो शास्त्रीय संगीत सेन्न तस्क ठाकु अले वो हालीबले जी उबले जिटा पछि मजबुला जिगा बुद्धि दुका जिटा बुद्धि वलका वो शास्त्रीय संगीत हालटल तस्क ठाकु राग के हालमा अले अन गामे चाहिँ खला गामे चोबिन्टा जी कोही गाटे मगले शास्त्रीय संगीत यो मूल्यांकन यही मनोटा मु मर्था झन तस्क ठाकु बरु जी वो भजन सेना त छब्दी हाल बेला मनोट फक्क मुग्द दिया सवा वो चाहिँ जिरा सेना ठाकु जिरा यता जी अले अफा त मुहालेगा अले ए जिया अले सुरुवात जुला अन लिप जोलिसे चाहिँ ला गनगन थिएन झन्झन प्रकृति जिया होला झन्झन मनोटेसन एका हाल झन्झन जी सेक्योपट्टि कुटाएन जुल ज्याजुले आ चाहिँ बजाको दिपाइ जुटे मुडो
Sokumi bazu mezupi thongya jajo san jimsa mu pa ka thana studio le बनाएको दो वरिष्ठ संगीत कर्मी नापन साहित्यकार जगमोहन वामी जुया त खलाबले नीति बनाएको दो वेक नापन ल्याउँदनी गु खलाबला हाकन दिपाली पा यवे गु हेजी दासे आरास पल्क ब्रेक तो बचा हागको दिपाली पा हाकनस क ज्याजुले लस्को स्याना जना छिस सोया जना दिगुदु ज्याजो सेलेब्स टक टाइम अले थौया ठुगु ज्याजो सन जिमसा वरिष्ठ संगीत कर्मी नापन साहित्यकार जगमोहन वामी जुया त खलाबला नीति थन स्टुडियोले बनाएको दो चासा वेक नापन हाकन ल्याउँदनी गु खलाबला या अले चाहिँ शास्त्रीय संगीत प्रति उली चुकाप मरुप्ती खचै नगदिने यथाना जस्तै शास्त्रीय संगीत बाहेक चाहिँ छिट गजौबटी संगीत चाहिँ छिट आपायो जुटा चाहिँ शास्त्रीय संगीत न मयो भक्ति म हो यो जुटा लिप्टे याना वो गुरु समझको म हो जी वो गुरु पठित मेठा उन साथ के जी मुरली भट्ट थामे स्टन थामे मुरली भक्त हजुर प्रधानांग हजुर ले वे खन जुटा चाहिँ पठित शास्त्रीय संगीत सेखमा का भोपाली छबुसन संगीत यो आधारै छारा छ शास्त्रीय संगीत खडगा भोपाली छबु नसन यमन छपतिसन मालको नसन तर उकियो सियो जुटा यन जुटा मयो पट्टी मखलुके जुटा नियन बले यो हालिबले चाहिँ ठ्याक्क जी चाहिँ जुटा यो उले यो नाबलले बले अब अले अन गामे चोबी डबल तान के हालबले निला त नि सौकिसमा वो संगीत मथु कारण हैन निला त नि अले उ जी पश्चिमी केदारनाथ उस्ताद उले वो हाउ ग्राउ ना हालो उ नियो पे फुकन हिजको निला जी सर बले एजुदु हजुर एजिया जी वो जी के चाहिँ जी मे ट्रेबले अथवा ले टेबले उयो चाहिँ गनो हाउले ले डाल्ला छ कि लोकगीत हो आधार क्या माला कि शास्त्रीय संगीत हो आधार क्या माला वो आधार क्या दिको छेउ आधार क्या दिको ते कंपोजिया जी याना तुनु एजिया ले चाहिँ जी मे मयासे ओले जुटा गजाउ योले डाल्ला छ यागु या डाल्ला छ फटित लोकले यो आधार वोल डाल्ला छ द तस्को या एजिया जी हालिउ न अठ्यादिको संगीत न अठ्यादिको दुछ हजुर खा जी बच्चा मे पनि पति जो बमका छे या या दुका अले जी जिटा जको यो पट्टी किस्म यानो का लेटेउ का चुएउ का आ लोकै त न वाल मवाला देगा दे बिचारिया अले हालबेले लोक येगल लाउले जो फिट जुलखनी जी सिलनी ए याना जी क्रमिक रूपमा विकास हुनु अनि जस्तै छि मछि मेट चाहिँ लेचिना दिल हाला दिल चोया दिल वो बिचेन छौ चाहिँ तस्क बेबे जो मे छौ न दु गुमे त चाहिँ नि ख्याली जो मदन कृष्ण श्रेष्ठ जो हाला दिगु दु छ दुख सिगु खना थो मेयुक्ति कन्सेप्ट घटना बोला छिको दिमाग है मदन कृष्ण बाबू तस्क भीम तस्क सोजामा मेपिन्छ उयो चाहिँ बानिए गुजाउ डल्ला छ उइटा गुली ख चाहिँ जी दुनिया येकला दुनिया त वो यक्को बिया चोंडो छु बिया चोंडो मचाको वो साहित्य खेले ढाउना ध्यामा पिन्टा मोनोटेट चाहिँ तप्यंग मरासे चाहिका नुले मसक समाजी त चाहिँ उठाने ना अले उजामो मनो जी अने 18 साले जी रेडियो नेपाले हुनु 18 साले उनले जी हालबेले उले ने जो छन्नन उत्साहित जुला जी मे हालबेले तस्को अन कलाकार तेन यो वो म्युजिशियन वो म्युजिक टाइप राजभक्त बादी बादन तेन यो जी हालहा इम चाहिँ लेट आका अले जिटा इमसा ये कुलसी जो चाहिँ पति चाहिँ उत्साहित जुल जी अले उबले टाइममा उबले इले चाहिँ अन रेडियो नेपाल पुलाउ पट्टी हो हले छ चाहिँ ठक्क दुक्ची छोथेन जाउ छ सुन माइक्रोफोन तयार दो उके हुना ठक्क चोन
संसार की का वो संयोजक जो में से वो चाहिँ छुए डल्ला से का छुमे हाली डाला ठु हालियो ढगाता हो अले उयो मे शीर्षक ढगाते आज जगमोहन वामी हाली का ढगाते का जिन सगला छुए याला पट्टी मको टाक उना डबली में हाल दे हाल डबली हाल बालटला बामलाला तेप जुब न मको जी हना लिचो निन्दो खाउन मको अले वो निना चोपी मनुटेसा पब्लिक हो छौ बालट ठौ ठेजुल लगा दक्षिणा जिता चाहिँ नापले रेडियो दियो नम्बर छ रेडियो डल्ला से टॉयलेट गाओ न्या फुपटी मखु अजाउ स्थिति अले वो जो रेडियो न्यानी पि मनो त यक्को टॉयलेट चुना पनि जी अले ono वेउ व्याने से वेमा वो साइकल गया वे बाइसिकल गया वे अले अञ्चना हाल अले हान ल्याउन त जीवन दबु चाहिँ 6 बजे निहे सूर्जी खिउस्टनी अले चाहिँ रामप्रसाद धाम छ अटकनार ने बिडी कारखाना दु उही पासै वो कुए चाहिँ गालेलीको छेन्दु अनि गाजी चोनी जेनियो याउ अले इमसाना थाइके न्याना चोनी ठौ ठेदुल गाडे इमी जीवना दियन नाला से चोन नाला से यो जान परिवार यहाँ अले जी कने हुन्यो अले उबले लिखे मडर्न कृष्ण जी हाला चोन बले उयो नाको जा पिन्चोना ठक सोया चोनी अले जी प्यावेबले मडर्न कृष्ण थरेला जगवन्डे जिता त छपे हाकिले जिता त छपु द हाकि जो भाउ जो राव जी सबले वो 15-16 वर्ष गुल्ली डट जी जी हाकिरे गाटे अले दाओ हालियो मे हाली त सेन माला गन्डका उन माला नबला माला फुक्क जोरे जी माला जुरे मोजुगा अले छनु चाहिँ आजु ठो वामी डबुडी पिका तेनो टाइम है हजुर उले इले चाहिँ मडर्न कृष्ण हजुर वो वेकै जान मरुमा वेकै जान निमो मोटरसाइकल चाहिँ टेकुई ओके कालमटी पाखे टेकुई होया छ ये ठ्याक्क लड्के ए मडर्न लगाते आ जी थे जो कैसेट बिगाते नोडु अडियो कैसेट छ मे हालियो मुखला छाम हालियो ऐसे हालियो जो चला गथापट्टि यार जब उन्हें ना छुट्टी आता हुआ है जो का था मुखडिया ये छुट्टी आते हुए डे दो वो ला लियो बाकी दो तर मरण कृष्ण तो यो पट्टी किस्माना जी छुट्टी माला नहीं जिता वो शिष्य की वो प्लॉटिंग बिरा है जी उके दुंचना छुट्टी आते हैं अले वो चका नील अले कलाम न्यून वो पाओ या तो दो जवन्डे ऐसा है याओ कलाई त चाहिँ साब दुख जुल उटा चाहिँ पासत छम हेउड गाटे हाउ तर लिठो हाउ उटा लिठो हाउ तर पासत ठ्यागा उटा अले उले ठ्या साटे जी निला कला मुसमुसो निला त लिउन दो मुसमुसो निला त जिल गाटा गाटा ये उली बत जे चुए गाटे ले चुया यंगा किस्मान डेटा का मडर्न किस्मान डेटा वे मल्ले बोला मडर्न डेटा ट्रेन ठक केना जिला ने जिला डाला छ दुगे से हो कना उडा येगला ले लास्ट डे छ जगा त छु वो धापटिले एमगला तुगे जिन बलाले लाला चिरी मै छ गया डाले वो छु अन टेबल लगा तया यानो खा तर वे गर्न एकदम मन ते हाला दिला वे गएटा जी नाचा ते नि वे ग चाहिँ जिस छु जिया छु वे कयुटा अथवा चाहिँ जिस पच्च जको मोटर या डाला सु वे गर्न कि डबल टेबर चाहिँ वे गर्न उठा दिया न भी वे गर्न जी मे हालु टाइम जिटा मबसु टाइम मन चाहिँ बना हाली ठोमे जो मखने हु थना त जगमोहन वामी हो नि ढगाडी डके नि पब्लिक
एना निठा पिठा यात हजुर आफू थुमे चाहिँ नि छटवाचा एको मुख छटवाचा चाहिँ सोगुमी भाजुमेज बिन्यो लागि न्याङ्गाडी छ दुःख सिगु खना हजुर मदन हालिपट्टि नि छ दुःख सिगु खना जिगु नुगाहिल मिसा छ दुःख सिगु खना जिगु नुगाहिल मिसा पासा छम हेला छन्त जुला मजुला मिसा जुला मजुला सुब्यासित बालाको म्यारा न्याङ्गाडीला सोगुमी भाजुमेज बिन्यो नि जी हाना छटा थोमी हाला जिता प्रचार याता चोछया दि मदन कृष्ण टन वेकै उसा याक्न बालामा सुठा लामा वेकन ख होइन दि वेकै त यको दिन सुहा ब्याजन दो सोगुमी भाजुमेज बि थौया मुपा कथा निमसम बनाङबो दो वरिष्ठ साहित्यकार नप संगीतकार रचनाकार जगमोहन वामी जुना प खनाबला ज्याजुङदो फे छले ज्याजुले आरास बजाको दिपाई जुतेमुदो थ बजाको दिपा लिपा हाक्न लियन्दनीको खनाबला या भेजी आरास पल्ख दिपा सोकुमी भाजुमे जुपी थ बजाको दिपा लिपा हाक्नस्क ज्याजुले लस्कु स्याना जुना सिकबिनसँग सोयाजुना दिगुदु ज्याजो सेलेब्स तक्ताइ मैले ठाउँमा ठुकु ज्याजोसँग जिमसँग वरिष्ठ साहित्यकार नाप संगीतकर्मी पाजो जगमोहन वामी जु नाप खलाबला ज्याजुङदो चास बेक नाप गु खलाबला हाक्न निरन्तरता या जस्तै अहिले छिसँग चाहिँ ठुलमची वर्ष संगीत खेले साहित्य खेले छिसँग चाहिँ बिदाइन दिला थो दठुइ चाहिँ छिगुप्टी गोपुटी मे चाहिँ नि रेकर्ड जुइरङ होला आटा गयो बिचे जे हालो यो कुडु रेडियोले चाहिँ रेकर्ड जुइदियो कम उले चाहिँ तस्को तगौपट्टि वो तच्चाउपट्टि वो अति दोपट्टि ब्यानर दोपट्टि अति छोडु वो टेप रेकर्डर हजुर तच्चाको टेप्न तच्चाको अब वो छ दो जिगे प्रेस्टेज काबले चाहिँ उके छ याना काला अले लिप्टे सोया चाहिँ के छ निवा भयाल मलिगे दगा दाओ अले वो जुसा हालिपट्टि मोजुका अले लिप चाहिँ जिन सुर पेरन्या तक न हाला 22 साल तक हाला उले तक अले लिप्टे पट्टि विकास दिया होला उनसन टेप न यादा अले गुलिङुने चाहिँ जो मेटा फर्मेसन यानालु मुदु थेसे चिठी सेया होला यादा अले जिरा चाहिँ हाना लिस्के याना हाकले उनसन नर्स छगा हाल्नुपट्टि बेमजो छगा हाल्नुको छगा हाल्नु मजो मेरो नि गुणका अले जिरा बाध्यता दु जि चोना थियो लेन थियो हाना जि अन गामे उया चोना चुनो अन चोला अले उयो चाहिँ रेलसल याता गुले टाइम इ मरिया चुनिया जे साइकल उले ले हाला आना हाल्यो उल्टो न जोड हामीले आताको यो विषयलाई यो कोही मेटा चाहिँ जे सेवले आ जो पट्टि मुकाटी मे सोचा पेसा दु हजुर उनो छ खलबला जुबला वो क्यावला र महो आ विसिनी न तो जिता चाहिँ एकल साधे नि जिन ध्यानते टेगाटे आछि एजोदु वो मे ट्रेउन यकुदु हालौन यकुदु त्यसो ट्रेउ सन्दर्भे चाहिँ छिसा ट्रेउ सुरुवात चाहिँ गुबेन छ याना दिया ट्रेउ जब अन मे हाल्यो जुल वो मे हाउन त अपो चाहिँ जिया ट्रेया त्यो मे नि हमेशा ट्रेया रोटी मिट हालका अले जिया हाला त्यो मे त अपो येगुबले जिता चाहिँ हौसला जुल अले इंसा चाहिँ ठुठु मे त ठेडै ठु ने अले वो किसिम प्रतिक्रिया वया चाहिँ अले जी ट्रेउपट्टि मोटो टाका अले इंसा वो ट्रेउ चाहिँ छबु मे उले छुडा चिरगना बि मे सब चौ बापटे चिरगना मे हालो बापटे ट्रेउ बिसले चिरगना बि सोला लेटौला हावले हैन चिरगना जस चिरगना बि अले एना सा
छिर्कदासा जिल्ले टाका छाला हाल्न डर छिर्कसा होला उसले पछि चाहिँ त्यो ठिकै एजी आदमी लेन ता अनलिपा वो अरे जी छ्यादुल्ला लासे इमटा जो मे चाहिँ लोगों वैसाट की इमसा हने द लछिया घुम्ने बुधबार न्याउ बुधबार ला न्याउ बुधबार न्या फुटकन बिलै जिता ये का लोग यो ढास साटले इमटा न प्रभाव पर्यो जिरा चाहिँ बिउन ढुका अरे वो हालबेले इमसा टेप या बयान मिसिला अथवा चाहिँ याना टेमा दिउन मुन्टा जो ढुका अले लिप दिने हाना लोग ये का है नि इमसा टेप अले भ्रङले चाहिएको हजुर अले वो गुलिङले लोग त यो पट्टि मे दलाउ इमसा याना न ढर आताको चिजमा चाहिँ ट्रेव सिलसिला चाहिँ छिगुप्टी गुलिबाट कृतिले चाहिँ चिजमा प्रकाशन याना दिए जी अनु था से हुनु भजन छैन जी थमन्टु मयासे जी चोयाते यो मेट अले इमसँग चाहिँ गुली छापै नया किताब दिएका है हजुर अनि थन चन्द्र भैरवेन छमेस कजिनो यंगल इमसँग छापेका हाल पुस्तिका किताबे त हेर्न होला अठ्याठेन्डो अले बिहारे हुन बिहारे पिन्छन हन अठ्यान्डो चिनो त पुस्तिका टेका बेला एना चाहिँ यादु जिया जको चाहिँ यारका चाहिँ महिना हजुर वही हिसाबमा न आतको छु हिसाबमा बहुतै प्रकाशन त प्याउल रे मखो अनि वो इंसान देखो पट्टी मे किताब है उके दूजी कम से कम 50-60 वटा न दुखे तो हजुर 50-60 वटा दुगा अले जी वो मस्तेटा एकटा जो जक न मयासी जी जो संकलन याना जी संकलन याना मेउन मे इमटा यो पट्टी अथवा घुम्ने टिभी वयु घुम्ने रेडियोले वयु जी जगदिन कया इमटा चाहिँ चोया उना हाका इमटा न यो ठै हाक मारिया जी जगत चोयो न मै फोन नि ठगा दे सब जी इमटा उना यका दे तर जिया चोया ते पट्टी ताते डाबल लाला छ नि सेले पेसा न्यासा दर्जी तर निसा सोसल चल्ती है दुका हजुर अले जस्तै आथो छिगुप्टी साहित्य नापा संगीत युक्ति खन्जुला तो नेपाल भाषा साहित्य व संगीतीय अवस्था चाहिँ कति खना दिया आयो अवस्था साहित्य डालायो जी ठिका त नो जी चया त नो साहित्य डाला छुचोल या सोसो त निबन्ध बाखो मे कविता उपन्यास ठुमे चाहिँ उच्चे साथे उके साहित्य दुठ्याना पनि साहित्य दुठ्याना पनि अले साहित्य उइटा चाहिँ तिसठे जुयाजुको अले प्रकाशित जिगा संगीत माध्यममा जस्तै साहित्य थाबले जो साहित्य पति त जी मे चोल हल्लास न साहित्य तासा जी बेक्वेको मथे हो तपिङ है छ जो पट्टी विशेषता छिगुप्टी छ विशेषता बोजुला जी जी छि दैदिला वो अति दैदिला मुटी छटा मने छटा या मटी सिंतल तटा जिता यग्न पारे डाइरेक्ट तर वो जी धा बिमसाट के वो निनी पी मनुटे से छुट्टी की डाला से जो भावने त ठीका इंसान काइका हजुर अवश्य ना ओ गुलजुको उइटा वो मिसमेस वे टाटा चाहिँ वो पिका त ख जी धामाउल पट्टी म हजुर अवश्य ना अथे म जो मे अथे जगु जिया पनि साहित्य दु तर जो बच्चा तप्यङ वो बेक्वा कामको तप्यङ जस्तै छ दुख सुख न जीवन सिद्धाय दु तर वो लिप ठीक होला छुरै दिति लो का क्लाब चाहिँ लिफ्ट दिला फुकट ठीक छ त हेटिन होला लाले इज दैनी वो ठुला नि ठिकै साइड छुडुडगा
खा एका जोपट्टि चाहिँ त्यता जी उखे पट्टि चाहिँ अफुपट्टि किसिम जी पट्टि चाहिँ बेबे क्वेका जी कि छक्न छक ढ्याक त चाहिँ थ्यु किसिम छक ढ्याक छ थ्यु किसिम ए जग चोया त न जिटा पहिले नापा चुया त छुयामा लाला थटा एक न मला थटा पहिले एक माला मे बिन थटा लेक मला नि थटा ये किसिम नि नापा चुया अनि मे बिन त न ये कन देगा यो जी छबु जी बचा भजन टोटावनी मानी छनु छायागु अभिमान टोटी अभिमान मान सिद्धा हेडु नंगा वयगु नंगा वनीगु फिनाते वसा डपो टोका छैटिनीगु टोटी अभिमान 15 दुनी चोम महिना हाथे चिपी ख 15 छनु महिना छनु बोयावनी 15 छेका छैटिनी टोटी अभिमान तपिङके अर्थ ब्याजौं दु ठुके दु दया छ न यो किसिम दया छ न संख्या न दु दुने पंची दु उ पंची बोया उन साथे छले खत्म या जुलानी छन छेका छै छौ उइटा एमरा छ उइटा जिम्या मैसु किसिम दया छ न जो बट्टी मटी जो खास न चाहिँ तपिङका ख तर न अर्थ चाहिँ नि ठिका काइमे सिप्टी जो साहित्य पट्टि चाहिँ वो बेबी मको जो तपिङका जो जस्तै छिसा चाहिँ छिगुप्टी साहित्य विशेषतालाई ठोजुल जस्तै आयुप्टी साहित्य विशेष न आज संगीत यो खनाया छिसा आयु संगीत यो अवस्था चाहिँ छिं गरी खना दिया आ जुन संगीत त नै आफ्ना आपा आप्याउ या आफै परिस्थितिलाई आ मन त आपस यहाँ अनपु अवस्था दु छिसा चाहिँ ठुके त घटना अभियान दिए आ चाहिँ वया चौ मे त लोके चाहिँ परिवर्तन जिया होला गनगन्यो चाहिँ संगीत लग जाता नेपाल नदीको बियाओपट्टि मक्टा मेठायो न लग जाला उइटा जे बामलाल तपिङ ट्यामको छाडला सा उना माउ ख मेठा उनाला सा अजाय मे मला समय यो छौ समय माग ख दा तर जिटा चाहिँ पच्च ओतना मुठ्यो नि का जिटा मुठ्यो नि जी तेबले जी अजापट्टि दा पट्टि चाहिँ जी लगमछन नि का हामी पनि छ मूर्ख गटाई अथवा न्यागोठा र एजा जी चेबला जो मेटा जो हरेक त चाहिँ जी थवे चाहिँ पन्जको तया चुनाउ यकी मया के मेवा दु छौठा से दु तर जगह ढल्ला सा जी चाहिँ थौया जको बयना त गुली सफल जी गुली असफल ठिकै त चाहिँ छि घटना कयादी छौ विकृति रूपमा कयादी कि या चाहिँ समय यो माग तया कयादी कि छुकथा कयादी छिन्छ विकृति रूप मनोत्रसा विकृति जोसा विकृति धाम छाका ठाउँको पुनिउ नेउ टुनिउ ठिक जो ढया चाहिँ दुने चाहिँ मयासा यानी ठीक जो जिया चोंडु जो पट्टि बिगाडे आमने सामने चुना ट्याफो अवस्था चाहिँ मरु तल्ला मया चुनी नि एजा वो मरु तर जिटा चाहिँ अब चाहिँ मठ्यो नि का जो उमेर मठ्यो जुइला बुढी मठ्यो जुइला जी छिगुए छौ अलग विशेषता दोलिन किसिम एउटा बोला नि मेटा येना येकुला नि आ चाहिँ गना चाहिँ वो मिस मस्त ल्याम्टे त भाग काउनी माला छु वो अति जो ढिँडे बलाले काउन माला छ उजा मेदगा जनाउनी त्यो पुरा मेला छ फिट मया एजा मुजुले ठाल्ला छ उजा मेदगा उजा छु जुले ठाल्ला छ थाउ मुना चाहिँ ढ्वामोहन का गो दिले ढ्वाउनी तिला आज जाजो इन लगभग पचाटे मुडो सोकुमी पाजु मेजु पिन्द छु सन्देश बिहारी जो मन चाहिँ ठुले ढालकी सोकुमी पिन्द हनचकालिस किया जी छुराएर लालास ठठे ठेन्टो संगीत थियो छौ एकदम जीवने मरेक मगाउ ख संगीत है डुन ढाउन ढुन्डा स्वर्ग बन उठे जी
냐코 피르다서 워 타다 요 기스모 미 할라라서 피르 척시하고 연냐나 오케이 추 लिरिक्स न बाला माला स्वर न बाला माला संगीत न बाला माला सोटा बाला पट्टिमा त्यो चाहिँ संगीत दियो पट्टि संगीत दियो तस्को चाहिँ जीवने मरे के मगा दक्कोस्तान संगीत हन ठिका दिसिन्छ संगीत हालमा सबै सुया देमो संगीत मया सुइटा देमो जिमठा छमदो खोला बसम लाटा हजुर पाको उया संगीत हाला दिनमा भत 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 ढका उयो चाहिँ ठौ भाषा हाला चाहिँ उना कथा संगीत यो रूपमै छ कामा एजिया संगीत दियो द कोसेन हाल्न स हान हाली तर यो मया बाला बाला छुट्टा छुट्टै दिया चाहिँ तर द कोसेन प्रभाव पर्या जिया चाहिँ ओ छु जैना त मनुइन संगीत हान हा जना चाहिँ उटा मुग्ध जिया चाहिँ ए जिया चाहिँ जिया संगीत दुटा लाला छ संगीत त माया नदिस माया वाला वो चाहिँ बच्चा संगीत कमिटी र टिओबीमा जी छिटो छिटो त गुली गुली आध्यात्मिक विचार पिन त मनुटे त आध्यात्मिक मेनियन बोले उटा चाहिँ थर्म तयो किस्म मेओल ढगान ध्यान तया चाहिँ उटा झिउ चाहिँ न्यावे ढल्लासा बुद्ध धर्म अथवा हिन्दू धर्म न्याठा जोसा वो उके चाहिँ रचित उके चाहिँ मिटा चोबी राम कृष्ण सीता बुद्ध ठिमेले मन्त मर्सा इमो लुमन्ती छिस मेला चनोदो मेला चनोदो वो मेला चनले छुन छु छिटा चाहिँ उके प्रतिफल छु वइ दिउन दो ओ प्रतिफल वइ या जुल वो न्याउ यो अले यो चाहिँ समय वोन चाहिँ मको तस्कले टाटा टाटा वो जना चाहिँ एजा संगीत दिउ मरे के मगाओ संगीत डाउन नाउ स्वर्गमा खना चौथे जिया पनि जेटा संगीत जी गुले 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 मेछेबले न छुछा न कल्पना वल्ला जी जना चुन नुसा दना छ अन कोने जिके थाइले मथैले नि ठु छु टेमाउ ठु छु ड्यामाउ ढल्ला ते ओले हान लेन चाहिँ टेबले गुले ले गुनगुना चाहिँ गुले ले गुना ती रागी आरार लडो तर एनसा मोबाइल दस मोबाइल मोर्स हार्बिने सा कया सारिगम साते या इटा ले लुमंकी निमते ऐना जो दुलुंगन नखे वेका पिंटा सुभा देसा सारला से ठोकने छजाव पट्टी नोचो अथवा चाहिँ अन्तर्वार्ता अथवा चाहिँ खोला बेला नेना चनि यही मको बुढा वल गाटे बुढा त वल लाओ अपोयना ले वल लाला से गुली गुली ये दृष्टि सोया वो बुढा वल वाओ खलै मनका मोसोस्ता होला चनि तर जिटा ये का चाहिँ गुली चुन वेका पिन्टा लाख लाख दिउ चाहिँ सुबादु अले वेका पिन बुढा जुया तिनी वेका पिन्टा न चाहिँ जिसनी गुली गुली मनुते चाहिँ गुले गे ढल्ला से जी जिटा माये कापी जिटा ये कोपी जगमको द क्वेश्चन सतिमोन्डाई 100 वर्षबाट जी 83 वर्षबाट जेसले यक्को वे कपी मुयामा उपमुयामा वे कपी सुठालामा वे कपी भिजीमा वे कपी कल्याणजीमा जी ते ठुल्या थिया जोपट्टि छिटबिन्छ मौका बिया दिल जिटा न्यौसा वाढ्यो चाहिँ छौ गामेयो मखो वाढ्यो छौ कुखा थन यले ये खोपेथे मखो एनसा छिकन्छ लुमंका द बिया नेपाल च्यानल चाहिँ ठोदिरा मौका बिया दिला नेपाल च्यानल न एकदम सुठालामा एकदम बालामा अथवा चाहिँ प्रगति जीमा सिना थन थागु मुवङ इ बिया थन स्टुडियो थेंग चाया खना बलै निति चाहिदिला उके निति यको सुबा अले नेपा च्यानल परिवार पाखे त चिचरंगु मतिना ची छौन छित लला स्वीकार यन्दि काबा यको सुबा थिला सोगुमी बाजु मेजबे थौय ठुगु ज्याजो सन जिमसा वरिष्ठ रचनाकार नापा संगीत कवि पाजो जगमोहन वामी जुया त खना बलै निति बनाउ जुल वैको विषयले यको खन्त छिस सिकादिल दैगु भलसा कासी ठौय ठुगु ज्याजो स जी सुशील शाही न बायाउनीगु उजम फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुभा